Asante NADMO penifo na one mapao Operation Stop Fire Disaster campaign ho entoma na ni nyina eye jahyehe ya ekoso wo mantam ne mu no wo mo bre no ase adom kase etwaso National Disaster Management Organization watena ekese no Asante mantem na walanchi Operation Stop Fire Disaster se beboa ama ejahyehe a ekoso Asante mantem no timi etuase eno na panyimpa oda eye NADMO kuna no ora Alhaji Muhammad Nasir Ibrahim eni adom kase ebo nkomo no kirechire kwan a ejane faso ba se de beya wo so no anwo maye omo de besia illegal connection naked wires ema bebrebe a ema efwa ejahyehe no so eno so nya depa sabi ebesi no yes NADMO monko assessment assessment ni wi a dwadifo no ete ho hwese ebi a ode mo ne anwa ne mattress bi bebre no Operation Stop the Fire Disasters in Asante Region until Osford 2025 as a chene say Operation Stop the Fire Disasters in Ashanti. Enwechi na Assistant Station Officer Edima Kumasi Metro Fire Office Chief Los Kwaku appear eni adom kase ebo nkomo na wo chirim se empanyfo enye hyehye mapa se de edwa hodo no beti magina ne nanso ye ejom ahemafo no ne nananom na omoda market na no se nka ntete na ye beto ye market ne ye wo ajosu ubenya ntoma ajosu banche ajosu body ajosu ene ade sesi a yakani nyina bom obi beje store na ye nie kire hu se o die bedwumadie na oba abedi wa ha sei eno ase ye de store na man nti obekon na chemicals bi a enhia weni wenhia na yaka bom ni ye tonton na the same time na gas ne ade ya so no ho no ti yesre omo se ajosu na nka ntete na wo honom no yesre ye market na yesi a ye modernizing yesi ne foforo ne se ye ma ajosu no enyia